National Tobacco Control Program NTCP Hai District Health Society None Relek na Makhau Pot Tu Mai Rau Kai Khang Khani Pup Ngai Rari Gai Mi Panti Su Na Lung Khang Tobacco Free Campaign Tet Kai Puni Tu Na Ti Thai Pat Kan Thai National Tobacco Control Program Bangkhau Tobacco Free Youth Campaign 2.0 Tobacco Free Educational Institution Akhani Tobacco Free Village Initiative Campaign Hai Tat Kai Puni Ai Mitong campaign ko hai Makhau Pot Tu Integrate Liang Mekhang Tobacco Free Champion Award 10,000 le certificate ti puni tun asa kaneng Tobacco Free Village Award ri Makhau Pot Tu mai akhani sim mang mai kai luang khang 10,000 le certificate ti puni akhani Tobacco Free Educational Institution Award khangri Makhau Pot khatna sini tu mai makna status in phang re liang mai school khangni dangka 10,000 le certificate le ti puni tuna Dr. Sangam Dungka mai District Nodal Officer District Health Society None Republic Notification Khau ti thai pat kaneng Mitong awards kagwai hai public ceremony khau ti pat puni kumna kalam thai inbu lo ni mi gwai ri District Tobacco Control Cell Office None khori alam lo nu puni tuna sa kaneng public notification khau tai Makhau Pot Chinsu Khori India Khau Tingkum Pum Mansai Lagru Thaiba May Akhani Makhau Pot Piu Minun Khau Cancer, Heart Diseases, Stroke, Demonized Health, Cataract, Chronic Respiratory Diseases, Premature Births Hai Naiba May Tuna Sakanay Nagaland State Tong Lok Sabha MPS Supong Miran Jamir Sakan May Kyutho Government of India le NACN IM resign Sulau Mai Framework Agreement Akhani and NPGS le Sulau Mai agreed position tai implement su tho tuna sa kan thei Central Government kalwan Gwang Mekhau Kaniu Tuang Pumtan Akhani Ningting Sin Sulana in Thuk kan mai agreement kanai hai Sulau Mai Khangta Thonku lo kanai tiki Sengwan tai Sinthau in Thui Makan mai tai thu pian mong mai la Jamir ri sa kanai Framework Agreement te center le tuna August kathup 2015 kau sign sulau kan to ngai agreed position hai kum 2017 November ru na chanai nung center le NPGS ri sulau kan nai kuma mi agreement kanai ti hai central government ri sakhong sulau na katup na implement su pukhau ri rap kagwai gwang inthui puni tuna Jamir ri sa kanai agreement gwang khangri tingkum azu hu thangri katpat mainai na tan suwang kan tongai tiki implement su manga kagan zai ka son ba mai ri lumsi mai akhani machut rau kai thei tuna Jamir ri sa kanai agreement khaunai mai core principles akhani objectives ta sakwang su ni na re akhani naga thong ngamzi le identity ta kalun thai ni ne tuna MP Jamir ri sa kanai Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Bangko Wildlife Institute of India, Scientist Dr. Suresh Kumar Gazauna Tamenglong Forest Division Khani, Rainforest Club Tamenglong Re Satellite Transmitters, Tek Sulau Mai Akhoi Pina Kanai, Chiluat Tu Khani Gwangram Hai, November Tachat Nung Tai, Chiluat Roasting Site Kori Inpat Lokan Tuangai. Dulanai Divisional Forest Officer Tamenglong KH Hitler Singh Rui Sakan Mai Thailand satellite transmitters tag Shulau Mai Chiluan 2 Tai Somalia Africa Samtang kan thei Chiluan 2 Tai Arabian Sea Zang Mai Thup Lung Khau Samkan na Somalia tang kan tongai tiki Gwangram tuna satellite transmitters tag Shulau Mai Akwai Pina Tai Thu Tamenglang Khau Bam di hei tuna ti thai kan nei Midak Khau Asai Chakiu Tak Mai Amur Falcons Festival 2024, Apollo Ground Khau Tamenglong Forest Division, Government of India led District Administration Tamenglong, Rainforest Club Tamenglong, Khani Wildlife Trust of India Re Lenglong na tat kai kanai. Amur Falcon Festival Khau hai Awangbo New Mai, Minister Water Resource and Relief and Disaster Management Department Re Kamung Bampi Sulau Puni, Akhaning Jeng Hiam Lung Pan Mai MLA 53 Tamenglong Assembly Constituency Re Chakwang Su Mai Gin Suna Gwang Kazao Lokanay. Inbu na Anurek Baspai IFS
Principal Chief Conservator of Forest Government of Manipur Ri Kamung Kaipau Sulau Kanay. Kagan ase kangtren tat intek lokan maitang ase November chui na khat khuri ka hau na jiribam khuri khongsang railway station khau pochai phuk mai tren hai pochai phungpat at puni tuna station master ruiti thai pat kan maitai ase lothon khwang chanai minute pangu khau khongsang railway station khau alu phungpat gai kan the tat kan mai kagan August khautai ri thauna passenger phuk mai train hai train seng khau len sinking akani mulai jai minai mi zeng ri thing lo kan tong inbu na passenger phuk mai train hai in tau Arunachal Junction station Chilcher deng khau problem ase nai mi jeng ri titat mangna bam tong tuna sa kan Jiribam District Tongboro Bekra Khau Kuki Mar Megan Ro Khatta Suloi kan mai in tai mai allow bu ta chat na mai kazau na ma Saigan Chiruk ta Kuki Mar militants Sri Suloi kan mai Infal East Saiton Khau Lautan ba mai intu mai pui akhatta tamai kap loi kan mai Jiribam Khau Kuki Mar mai katingkum tamru na khat baita Suloi kan mai mi ka goi pat kan mai tang Manipur khau zati kanai ka khau nai ba mai suri hai kapeng kan tan ku na bam khau Manipur State Home Department Re Internet District sanai khau thing kan mai tai Churachandpur District khau tho in tau su na lani mang mai tuang si soi mai pat mang mai zeng re Internet thing lo ba mai tai la lo dat khang MLA LM Khaute Re Chief Secretary Government of Manipur khau ti thai kan the National Development Bank Bangkhau Jal Jeevan Mission Water Supply Scheme Hai 2022 Khore Kasem Loi Metai Asai Ngana Pending Bill Tipat Mangmai Zeng Rui National Highway 37 None District Khau Economic Blockade Hai November Chui Nakathop Lauthwan Khok Baro Khore Kahau Na Inji Melat Lam Sagwang Maksan Dat Kai Puni Tuna Jal Jeevan Mission Tuang Pending Bill Lam Khau Kasem Lo Mai JSC Rui Lading Lagan Thai Mitong lam hai tat kan mai November chui nai khupji community hall khau meeting kan me khau tai lading la lo kan tong JSC President Ephraim Gang mai risa kan me kyu tho tat kan mai November ru na kanai khau tai economic blockade su khang print akhani electronics media khau tipat lo kan tong tiki koreang nai mai department ri parirak khang infal kaulana jangru hai Kagan tipat lo khang sa kan mai thailai na blockade tai kaswan palau dai kan tuang athot November chui na khat rui riat lo mai timik hai tang bezeng rui November chui na kanai ngan mi lung khau pending bill tai tipat mak tuang nai thai tho November chui na kathup khori economic blockade hai National Highway 37 khau tat kai da puni thei tun sa kan blockade lung khau si soi mai patung nai tai local MLA kanai khani koreang nai mai department rui sigai karit goi lani ne tuna sa kan Infal East District curfew hai asai November chui na khat khang su na lauthon khwang pungu khori kalan khwang baro ngan khang la lo da kan the Infal tong ireng kho hai nongpok sayang apun balduk roi sigai zauna kage nai mai tanroi na jausin gwang kan tongai Manipur subak nu mage akhani kuki meta athum mikhau panti katpat na tan gwang kan tongai tigi intaw hai MLA minister kagwai rui katong kendra khauba mai masai asek roi MLA resign tisu mak mai akhani katong kendra khau MLA machong mai politicalize su mai thiak khau Manipur hai gwang ba mai ariu thai Irang Haiti inchu kai ni mai phan khang political party thong kalang pat mai thiak Manipur kabam ka thui khau tat kai ba mai hai sansi mai akhat re sayang honai mai government office ka gwai nongpok sayang apun baduk rui office bang lo kan mai tai asai khori la lo da nu thei tun sa kan khana bo honar pa aduga changjal liba khujanga se koi mai pa ko yasa se koi iu urakta ba hai tare maitei ibu ina changjan gada ba thabak tu maitei oirakta ba masa gi magi mi khanar patagi no mata lanjio horok patagi ira ahin leu ya da ba lanjao ya da ba mi oi chinga do MLA minister ngak na pagi demak tadi uja ahin lek tara
moi MLA minister ke meyum da laina ba myam ko thengna jare mapam mapam khudi makta akoi ki kendra da sudum yawjari ato to kendra ki loina tawi myam na loina khangna biramani maram masina akoi na changjali ba khongjang asi akoi maitei oina mai pa pa ya saju de isor sun thongja loi aina khanja bada aduna matam kharagi oina no poksang apun basi akoi agitation na chingba protest na chingba lama dissident protest na chingba akoi ki sayang ki site ta koi tokjaroi matam kharagi oina aduga kana gumba party any organization amadi any club singna koi no poksang gi jaga da tawbiram ba na tragana ming season ga tawbiram do masa masa na dai ta lawja ga dabani maduda soyangam yor ko do masima thamjage ani subada akoi achok chok ba CEO singjiga akoi amon na akoi sedong poksang ga punna samina roi maram di mo ideology ga akoi ideology khena ba myam lairame akoi na kari gumba agitation na tragana protest to kada worga cho akoi no poksang ko ba tongan ba ideology ma da akoi ning dambagi or huji ji saliba lanfam sida mai pa na bagi da makta akoi changchang gana have zone thamjage aduga makha tarapada akoi ki government na huji ji laiba government or any organization na any decision na malor ko matamda madu manipur gi damakta manipur gi praja gi damakta huji ongoing crisis ki matang da kuki singbo ta thok na ba amadi peace porak na ba amadi afaba porak na ba gi damakta oita batar gadi nongpok sang da laiba akoi gi volunteers myam su hujuk jemak thawai kat pa gi damakta koi ready laijai aduna haiba decision asi koi maitai gi damakta lan ngam na ba gi damakta kuki tan thona ba gi damakta oirgadi hujuk je koi thawai thado pa ki dar lai have dum thamjage makha tarakpada any political parties any individual da nongpok sang na akan bawai wata season agi bodo koi apologize tawjari aduga loisalakpada akoi government officing je koi thong lon bani ado ngasidagi koi thong han bagi ayaba pijare hajima thamjaraga koi loisanjarage thank you sayang kabam kagwai khau ban protest agitation kazat azu hai asai khori inthe kani the manipur kanni mailam khau manipur government ri tan sinthawi thai nongpok sayang apun badup tong members kagwai ri panti ngan na katpat na tangwe khang chamdan ba mai tuna sa kane mitong latbam hai ananda l president nongpok sayang apun badup ri chamla minun le gwangkariu kan mai khautai sa kan to ngai cham nga lau the